Verskeie politieke partye hou hulle provinsiale kieskonferensies om voor te berei vir die plaaslike regeringsverkiesings later vanjaar. 'n Wanvoedingskrisis dreig in die land omdat mense nie meer kos kan bekostig nie. Goeienaand en welkom by die Afrikaanse nuusbulletin. Stygende lewenskostes is besig om baie Suid-Afrikaners in 'n wanvoedingskrisis te dompel. Volgens syfers van die Pietermaritzburgse Ekonomiese Geregtigheid en Waardigheidsgroep ly 1 uit 4 kinders in die land aan vertraagde groei weens wanvoeding. Die organisasie sê talle huishoudings kan slegs 1 maaltyd per dag bekostig. Suid-Afrikaners maak gereed vir aansienlike stygings in die pryse van elektrisiteit, brandstof en kos in die komende weke. Kleinsake eienaar Bolelwa Matungana, wat groente en ander kosprodukte verkoop, sê dit word al hoe moeiliker om 'n bestaan te maak. Sy sê haar kliënte kan nie meer bekostig om vars produkte te koop nie. It is very difficult because there by the market I have to pay 75 rand per bag of potatoes and 110 for onion. Tomato is very difficult to find it because it's 135 a small box of tomato, and now I have to add the small little chilies just to the customers to come. Die Pietermaritzburgse Ekonomiese Geregtigheid en Waardigheidsgroep se Mervyn Abrams sê die gemiddelde huishoudelike voedselmandjie kos nou meer as R5,000 per maand, wat ver buite die bereik van die land se laer inkomste groepe is. Our food basket of 44 very basic foods for a household of 7, it now stands in February at 5,374 rand. And when we compare the cost of that basket with the national minimum wage at the end of February, then we would see that the national minimum wage would have brought in for a worker somewhere in the region of 4,606. So already a national minimum wage is not sufficient to cover food costs. Abrams sê al navorsing toon dat verbruikers nie meer kossoorte kan bekostig wat proteïene bevat nie, maar eerder mieliemeel koop om langer versadig te bly, terwyl ander noodgedwonge maaltye moet oorslaan. They might buy maize because it's a staple, it makes you feel full, but because maize has become so expensive, they can now no longer buy spinach, or they can't buy tomatoes. And the net effect of that on children is that there isn't sufficient nutrition that comes for children. Abrams sê die gaping tussen die nasionale minimumloon en die basiese lewenskoste is besig om landwyd te vergroot. Suid-Afrikaners gaan nog langer moet wag vir 'n mededingende elektrisiteitsmark. Die Nasionale Transmissiemaatskappy het amptelik die instelling van die SA Grootmaat Elektrisiteitsmark uitgestel. Die mark sal volgende week in werking tree, maar sal na verwagting nou eers in die laaste kwartaal begin. Die instelling van die Grootmaat Elektrisiteitsmark op 1 April sou 'n einde bring aan Eskom se eeulange monopolie. Dit sou die begin wees van 'n moderne energie-ekonomie met mededinging in die energiemark en deelname deur die privaat sektor. Energiekenners sê die uitstel is nie verrassend nie. This is something that is expected because, in order for the market to function properly, firstly, NTCSA should have the capacity to be able to manage the whole system, its payment systems, how to manage the credit, and a whole lot of systems that have to be in place to allow for a proper functioning market to be there, as well as the regulator to be able to look at tariffs. President Cyril Ramaphosa het voorsien dat die Nasionale Transmissiemaatskappy 'n algeheel onafhanklike staatsinstelling moet wees, los van Eskom. Dit blyk egter asof die stelsel nog nie uitgepluis is nie en tans besit Eskom die maatskappy in sy geheel. Depending on the bulletproofness of the rule that NERSA provides, whether NTCSA is part of Eskom or not, the rule will dictate whether we have fair competition.
going forward. And also there's the view from the private sector that you need the NTCSA to be independent of Eskom to encourage investment. Wanneer die stelsel intree, gaan verskeie kopers en verkopers deursigtig handel dryf in elektrisiteit. Dit sal die huidige stelsel vervang waar Eskom die enigste koper is. Lydens riglyne deur die energiereguleerder NERSA is wetgewing nodig om 'n balans te handhaaf tussen verskeie verbruikers, insluitend die wie se krag gesubsidieer word. Die Departement van Energie het egter nog nie al die wetgewing gereed nie. How does Eskom, which still has a lot of the poorer consumers amongst their mix, how are they going to play on a level field with players that don't have that responsibility? Because remember, Eskom cross-subsidizes some of the poorer areas, like let's say Soshanguve, Soweto, somewhere in the Eastern Cape rural areas. Those are the users that are not as lucrative as the big industrial mining and other users that are shifting. Those are not shifting, and those are the municipalities. That is why you see Eskom having over 110 billion owed to them by municipalities. Teen die agtergrond van 'n skerp styging in energiepryse volgende maand, sê kenners dat die vertraging van die grootmaatmark verligting vir verbruikers verder sal uitstel. Die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris, luitenant-generaal Nhlanhla Mkhwanazi, se kontrak is uiteindelik amptelik hernie. Die provinsie se premier, Tami Ntuli, het dit bevestig nadat hy vroeër sy kommer uitgespreek het oor die kontrak wat Dinsdag verstryk nog nie deur die nasionale polisiekommissaris Fanny Masemola hernie is nie. Mkhwanazi is sedert Julie verlede jaar in die kollig na sy skokkende onthullings oor beweerde korrupsie en misdadigheid in die strafregstelsel, waarby seniorlede van die SAPD en politici, insluitend die minister van polisie op spesiale verlof, Senzo Mchunu, betrek is. Die beweringe word nou deur die Madlanga-kommissie en die parlementêre ad hoc komitee ondersoek. On the issue of the contract renewal of Lieutenant General Mkhwanazi, it has been renewed. The National Commissioner has written to me, and I've also given the concurrence formally and officially so now. So I don't think there is an issue regarding that. Action SA het die afgedankte burgemeesterskomitee-lid vir koöperatiewe en gedeelde dienste in die Tshwane Metroraad, Kolofelo Morodi, uit die party geskort na beweringe van korrupsie en wangedrag, verskoning by die Madlanga-kommissie. Morodi is gister uit haar pos verwyder nadat sy verlede week uit die komitee geskort is. Morodi is afgedank nadat 'n getuie voor die Madlanga-kommissie, Sersant Fanny Nkosi, haar by beweerde tendermanipulasie in die Tshwane Metro betrek het. WhatsApp-boodskappe wat by die Madlanga-kommissie voorgelees is, dui daarop dat sy interne tenderdokumente aan Nkosi gestuur het, wat ook by tenderbedrog en ander misdadige bedrywighede betrek word. Action SA sê sy besluit om Morodi te skors, terwyl ondersoeke teen haar voortduur, is 'n bewys van die party se verbintenis tot aanspreeklikheid en etiese regering. Net hierna, politieke partye hou provinsiale kieskonferensies in Gauteng, Mpumalanga en Limpopo. Welkom terug. Verskeie politieke partye het die naweek begin met hulle provinsiale kieskonferensies om nuwe leiers te verkies vir die plaaslike regeringsverkiesings later vanjaar. 2 konferensies van die ANC is in die betreklike vrede afgesluit, maar in die Oos-Kaap sê die party hy wag vir hofleiding oor 'n geskikte datum om weer sy konferensie in die provinsie te probeer hou. Die Hooggeregshof in Kugompo, voorheen Oos-London, het vroeër 'n interdik teen die konferensie toegestaan. Hoewel die ANC sekretaris-generaal Fikile Mbalula opdrag gegee het dat konferensieaktiwiteite opgeskort word, het 'n toutrekkery in die hof gevolg. 'n Dringende saak van minagting van die hof teen die Oos-Kaapse tak is deur die 3 taklede wat 'n interdik teen die konferensie verkry het, ingedien in die Kugompo Hooggeregshof, voorheen Oos-London. Die klag volg volgens die aansoekers uit sommige konferensieprosesse wat voortgegaan het nadat 'n interdik daarteen toegestaan is. Die minagtingssaak lys Mbalula as eerste respondent, die provinsiale sameroeper van die nasionale uitvoerende komitee, Mamoloka Kubai, as tweede en die provinsiale voorsitter, Oscar Mabuyane, as derde respondent. Die aansoekers het die hof versoek om Mbalula,
Kubai en Mabuyane 15 maande tronkstraf op te lê vir die vermeende oortreding. Op sy beurt voer die tak aan dat voorbereiding gestaak is toe hy bewus geword het van die hofbevel. Die hof het die respondente beveel om teen 22 April verklarings in antwoord in te dien. Die tak het ook amptelik ingestem dat die konferensie opgeskort word totdat die reg sy gang gegaan het. We are happy and that it's also a lesson to learn in terms of what we must guard against what we say publicly, specifically from the office of the SGO. Today we've got new nicknames of being called tsunamis because it comes from that office, and the disregard of the pleas of the rank and file of the membership of the ANC. So I think today we take the win. Die minagtingssaak sal voortaan normale eerder as dringende hofprosesse volg. We are trying to comply with each and every aspect of the ANC guidelines, constitution, and the policies of the African National Congress. That guides us insofar as convening the conferences are concerned, convening biannual general meetings and BGMs. That's why the African National Congress accepts the outcomes of the court and is in compliance with those particular outcomes. Die Departement van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, waarvan Kubai die minister is, het haar insluiting as respondent veroordeel. Lydens 'n verklaring van die departement is die insluiting onprofessioneel en beuselagtig. Intussen het die pasverkose partyvoorsitter in Limpopo, Dr. Poppy Ramathuba, 'n beroep op eenheid gedoen in die provinsie. Ramathuba is onbestrede verkies en is slegs die tweede vrou wat tot provinsiale voorsitter van die ANC verkies is. Sy sê die ondervinding van die 5 topbeamptes gaan onontbeerlik wees om dienslewering in die provinsie te verbeter. We are going to be focusing on local government, where we will be supporting our municipalities to make sure that service delivery is key. We are fortunate because amongst the 5 of us, 3 are the leaders and they've got vast experience in local government. Therefore, we can never go wrong. Ramathuba sê deur haar leierskap wil sy Limpopo omskep in 'n floreerende stedelike en semi-stedelike provinsie. In Mpumalanga het die president van die ANC, Cyril Ramaphosa, die party se 14de kieskonferensie in die provinsie afgesluit. Hy het gevra vir verenigde partystrukture om die ANC se posisie as politieke leier te herstel. When our leaders don't behave as it is required in our constitution, our people just walk away from us. In fact, when we go to elections, they stay at home. But when we are united, when they see that the ANC is as united as you are demonstrating here in Mpumalanga, then they come like bees, because we become a flower, a beautiful flower that attracts the bees. And that is what you have shown that you are. So in the end, we must renew ourselves or perish. Die nuutverkose streeksvoorsitter van die DA in Johannesburg, Loyolo Mpiti, het inwoners van die Goudstad aangemoedig om vir die party te stem in die 2026 opkomende plaaslike verkiesing. Hy het gepraat by die party se provinsiale kieskonferensie in Gauteng. Meer as 500 DA-lede het tydens die Gautengse konferensie gestem. Die 2026 plaaslike verkiesing het die kongres oorheers. Our research is telling us that we can get over 50%. It's also telling us that it will take the most tremendous amount of work to get us there. Mpiti was tussen 2018 en 2022 die federale leier van die DA se jeugorganisasie. 'n Pelgrimstog vir vrede en menseregte is op Robben-eiland by Kaapstad gehou. Die geleide staptog is deur die Robben-eiland Museum in samewerking met die St. George's Kathedraal in Kaapstad gereël. Dit is gehou om Menseregte Maand in Suid-Afrika te vier, maar het ook gefokus op die voortgesette konflik in die Midde-Ooste en die skending van menseregte wêreldwyd. 'n Veerbootreis van die vasteland na 'n plek wat voorheen bekend was vir sy menseregte skendings en ongeregtighede. Robben-eiland is nou 'n museum en 'n internasionale erfenisgebied.
melaatses, geestelike versteurdes, sowel as politieke leiers is vroeër hierheen verban. The aim is to bring together people to reflect on the harsh realities of what's happening outside in the world today. The wars we're having, the human rights abuses, and we're bringing people together on a place that used to have those abuses against people for centuries. So Robben Island then becomes that symbol of hope and call for peace and human rights across the world. Die staptog het by die besoekersentrum begin, waar die fokus op familie en die gemeenskap is. Dit is hier waar families hulle seuns, eggenote en vaders besoek het, wat op die eiland aangehou is. Onder hulle was baie moslimleiers van die Verre Ooste wat hierheen verban is. Onder hulle was die koninklike en godsdienstleier, die prins van Madura, wat in 1745 op die eiland dood is. Vandag se pilgrimage is om die geskiedenis van Robben Island oor te lê in die mense wat nou saam met ons om Robben Island stap, om die geskiedenis van Robben Island te leer, maar op dieselfde tyd om 'n connection te hê van waar hulle vanaand af kom en waar drome en hoop en wat dit vir julle kan neem. By die kerk van die goeie skaapwagter was die tema Ubuntu en eenheid. Ons lewens is almal 'n deel van mekaar. Is ingewikkelde maniere waar ons nie eens weet dat dit mekaar aanraak nie. En dat soos mense klip in die water gooi en dit veroorsaak klein brandertjies. So werk goeie aksies, maar so werk lelike aksie ook. Deelnemers het dennepolle versamel en buite die kerk opgestapel as 'n bewys van pilgrimstog en om die voortgesette stryd vir universele menseregte en vrede te herdenk. Vanessa Puna, SAK nuus, Robben Island, Kaapstad. En dis dan al van die Afrikaanse redaksie vir vanaand. Ons is môre aand weer terug. Lekker aand verder. Totsiens.